Reka mbyuke mbaha ikaze mwebwe abakurikiye icyo uzaba TV, njye muri kumva kuri mikoro nk'uko mubimenyereye banyita Theo 7 Pro. Murabizi ko tugenda tubategurira amakuru y'ibiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino ku isi, by'umwihariko politike na diplomasi. Uyu munsi kandi nanone reka tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibiri kubera ku mirongo y'urugamba. Turaza kunyarukira hagati ku biri kuvugwa ku gihugu cy'u Burundi, aho impunzi z'u Burundi ziri mu Rwanda ziri gufashwa gutaha mu gihugu cyabo. Nshuti bakundwa mukurikiye icyo uzaba TV, reka twumve mugenzi wacu kuri telefoni icyo atangaza kuri iyi nkuru ndetse n'ibiri kubera hagati muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impunzi rero zari zarahungiye mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2015 ubwo hageragezwaga kudeta yagurika ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza. Kudeta yaje gupfuba ndetse benshi bagahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu rero amakuru agera hanze ndetse amakuru agera kuri page y'amakuru by'umwihariko ari kuvuga ko impunzi zigera ku 100 ku munsi w'ejo kuwa gatatu aribo zizafashwa gusubira mu gihugu cyabo nyuma y'uko umutekano ugarutse. Ibi rero bije nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye afunze imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi, avuga ko leta y'u Rwanda icumbikiye abagize uruhare mu guhungabanya umutekano w'u Burundi, cyane cyane mu bagize uruhare mu guhirika ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Kuri uyu munsi ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zongeye kugaba ibitero ku mutwe w'inyeshyamba wa M23. Ni ibitero rero byagabwe mu bice bigiye bitandukanye mu birindiro by'inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu duce two muri teritwari ya Masisi. Umutwe wa M23 rero ukaba ukomeje gutangaza ko ugeraniwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo bagabye ibitero mu gace ka Nyakajanga. Ibindi bitero byavuzwe rero ko bigabwe mu masaha yo kuri iki gicamunsi cyo kuri wa kabiri tariki ya 20 ukwezi kwa kabiri 2024, bikuye rero mu nyandiko umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka amaze gushyira hanze ku mugoroba kuri uyu wa kabiri. Akaba ari gutangaza ko biriya bitero birimo gukorwa n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba avugamo rero ingabo z'umuryango wa SADC, ingabo z'u Burundi, Wazalendo, abacanshuro, FDL ndetse n'ingabo za RDC. Ibitero kandi byanatangiye mu gitondo cyo kuri wa kabiri, aho byagabwe mu bice bigiye bitandukanye by'imiteritwari ya Masisi, by'umwihariko mu gace ka Bweramana. Inyandiko rero za Kanyuka zikaba ziri kuvuga ko biriya bitero byagabwe ahantu hatuye abaturage benshi muri Nyakajanga no mu nkengero zaho. Akaba ari kuvuga ko iri huriro ry'imitwe ishamikiye muri AFC Alliance Fleuve Congo harimo nyine na M23 ko batazakomeza kwihanganira ibyo ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa bakorera abaturage muri rusange, ndetse nta yandi mahitamo bafite usibye guhagarika ndetse no kuvanaho ubutegetsi yise ko ari bubi ku banyekongo. Ni ibintu ariko bisa nk'ibidashoboka kubera yuko mu mugoroba wo kuri uyu wa kabiri n'ubundi ingabo z'inyeshyamba z'umutwe wa M23 zamaze gutangaza ko zigiye gusubira inyuma bitewe n'ibibombe bikomeye cyane iri huriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babagabyeho, ndetse bavuga ko nta yandi mahitamo bafite usibye gusubira inyuma bakareka bimwe mu bice bari barafashe bijyanye n'ibyo ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kugenda zibambura ndetse no kubica bamwe muri bo. Ibitero rero bikozwe mu gihe iminsi ibiri ishize nta havuzwe imirwano hagati ya M23 ndetse n'iri huriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ni nyuma y'urugamba rukomeye rwari rumaze iminsi irenga 5 impande zombi zirwanya muri teritwari ya Masisi ndetse no mu duce twa Nyiragongo. Gusa nakwibutsa ko ku mugoroba ku cyumweru aribwo hari habaye imirwano ikaze hagati ya Wazalendo ndetse na FRDC, aho barwaniye muri quartier ya Rakevere. Iyi ni quartier rero mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano yabaye kuri Wazalendo na FRDC, aho rero yanasize ihitanye bagera kuri 5, babiri muri Wazalendo, mu gihe FRDC yo yapfushije abasirikare babo 3 nk'uko byemejwe n'ubuyobozi bwa quartier Rakevere. Ibi kandi biri kuvuga mu gihe rero imirwano ikomeje, umutekano w'umujyi wa Goma wo ukaba ukomeje kurushaho gukazwa kutajya rero mu maboko ya M23
ikomeje kugenda igaba ibitero muri uyu mujyi wa Goma. Umutekano rero mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru wakajijwe nyuma y'uko ufungiwe amayira yose ayihuza na za teritwari ya Masisi na Nyiragongo na Rucuru n'ingabo z'umuryango w'iterambere w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC ndetse na MONUSCO boherejwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu buryo bwo kuhashakira umutekano ndetse no gufasha igisirikare cya leta ya Kinshasa kurwanya umutwe wa M23 barushijeho gushyiraho rero ubundi burinzi bukaze. Ubwo rero bari kuvuga ko uzarushaho gukingira umujyi wa Goma ntujye mu maboko y'inyeshyamba za M23 zimaze iminsi zihagaba ibitero. Biri mu byatangajwe n'umuvugizi w'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO akaba ari Lieutenant Colonel Kadengni menshi, aho ari kuvuga ko ihungabana ry'umutekano ku muhanda wa kabiri muri Kivu y'Amajyaruguru ryatumye MONUSCO nayo ikaze ibirindiro byayo by'imbere. Avuga ko rero barushijeho mu gukaza umutekano kugira ngo bazibire icyuho cya M23 ikomeje kugenda igaba ibitero shuma ku mujyi wa Goma. Ibi bije kandi bikurikira ko mu minsi ishize hariya mu mujyi wa Goma harasiwe indege y'intambara ya MONUSCO ndetse byinshi mu bikoresho bya MONUSCO biza kugabwaho ibitero n'inyeshyamba za M23. Hagaragajwe amashusho yafashwe akaba itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka yerekana abasirikare ba SADC ndetse na MONUSCO barimo gucukura indaki mu marembo y'umujyi wa Goma, aho rero ari uburyo bushyashya nyuma y'ubwakozwe mbere bwa Springbok bwo kurwana, aho bagaragaza ko ari uburyo bwo kwitegura izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Rero hari amakuru ari kugenda avuga ko MONUSCO ndetse na M23 byaba biri mu biganiro, ariko nanone amakuru ahari akaba ari uko MONUSCO nayo ikomeje kugenda ishaka umutekano w'abaturage bari muri ibi bice bya Goma. Ahangaha rero bakaba bakomeje kugenda bashaka umutekano no guhungabanya. Mu cyumweru gishize imirwano yari yakaze hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abafatanya abikorwa babo aribo rero FDLR, abacanshuro wa Zalendo, ingabo z'u Burundi na SADC. Iyi mirwano byavuzwe ko yanashyize umujyi wa Goma mu kangaratete. Ni mu gihe uyu mujyi watandukanijwe n'ibice birimo intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ibice birimo Sake n'ahandi. Ni mu gihe kandi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa nayo ikomeje kuza mu birebana n'ino ntambara hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'iri huriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Ubufaransa nyuma ya Amerika nabwo bwasabye izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhagarika imikoranire zifitanye n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. FDLR rero ikaba igizwe ahanini n'interahamwe zagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ikaba nayo iri imwe mu bafasha ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo mu ntambara zirimo izo kurwanya umutwe w'inyeshyamba wa M23. U Rwanda kandi rukaba rushinja impande zombi yaba ari FDLR ndetse na leta ya Kongo kuba ziri mu mugambi wo kurutera zikaruhungabanyiriza umutekano. Mu gihe Repubulika Demokarasi ya Kongo nayo ivuga ku ruhande rwayo ko ingabo zarwo ziri ku butaka bw'iki igihugu ndetse zikomeje gufasha umutwe wa M23. Ubufaransa mu itangazo ryabwo bukaba bumaze kugaragaza ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigomba guhagarika imikoranire yose zifitanye na FDLR, umutwe ugizwe n'interahamwe zakoze Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Ubufaransa ku rundi ruhande ariko bwanasabye u Rwanda guhagarika ubufasha bwarwo kuri M23 ndetse rukava ku butaka bwa Kongo, dore ko ibihugu mpuzamahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga ikomeje gushinja u Rwanda gufasha uno mutwe wa M23, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ikubitiro ariyo yasabye igihugu cy'u Rwanda guhurika gufasha umutwe wa M23 ndetse no kuva ku butaka bw'iki igihugu. Ibi kandi byaje bikurikira ko Leta y'u Rwanda nayo yahise yandikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba ibisobanuro ku birebana ibivuga ko u Rwanda rwaba rufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 ibikubiye muri iyi ibaruwa rwandikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwirengagiza amasezerano ya Rwanda na Nairobi ndetse n'imyitwarire ya ntibindeba ikomeje kugaragazwa n'umuryango mpuzamahanga ku bikorwa by'ubushotoranyi bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu minsi ishize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongereye ku buryo bugaragara ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru binyuranyije n'imyanzuro yemejwe mu nama zitandukanye zo mu karere, kandi bigaragara ko intego y'ibyo bikorwa ari ukwirukana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutwe wa M23 n'abasivili b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bagatatanira mu bihugu byo mu karere.
Ibyo bikorwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibifatanyamo n'umutwe wa FDLR wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ibitero by'umutwe wa 23 byo mu minsi ishize byatewe n'umwanzuro wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwirukana ku butaka bwayo ingabo za Afurika y'Iburasirazuba mu Kuboza kwa 2023 zari zifite inshingano zo kureberera ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'agahenge no gusubiza ibice bimwe byari bifitwe n'uyu mutwe. Ni inshingano ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurinda no kubungabunga ubuzima n'uburenganzira bw'abanyekongo bavuga Ikinyarwanda. Ukwirengagiza inshingano kwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byateje akarere kose ibibazo by'umutekano bigiye kumara imyaka 30. Amagana y'ibihumbi by'abanyekongo bamaze imyaka ari impunzi mu bihugu byo mu karere basa n'ibibagiranye. Imvugo zihembera urwango n'ivanguramoko bikomeje kuba iturufu y'abanyepolitiki ba leta iyobowe na Perezida Felix Tshisekedi, kandi ibikorwa by'ivanguramoko, itoteza, ifunga n'ubwicanyi bikomeje kuba akamenyero. Umutwe wa FDLR ukorana byeruye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC nk'uko byakomeje kugaragazwa na raporo z'impuguke za Loni. Gamiye umutekano w'u Rwanda. Kubera ibyo bibazo byose kandi u Rwanda ntirwahwemye kugaragaza aho ruhagaze ku kibazo cya 23 ko kigomba gukemurwa binyuze mu nzira za politiki bigakorwa n'abanyekongo bwabo. Ntabwo u Rwanda ruzongera kwemera ko ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyambuka imbibi kikaza ku butaka bw'u Rwanda. Abayobozi ba leta n'abagisivile muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo na Perezida Felix Tshisekedi ubwe bahwemye gutangaza ku mugaragaro icyifuzo cyabo cyo gutera u Rwanda bagahindura ubuyobozi bakoresheje imbaraga. U Rwanda ntirushobora kujenjekera aya magambo, ariyo mpamvu rwashyize imbaraga mu mutekano warwo. Aha harimo ingamba zo guteza imbere uburinzi bw'ikirere cy'u Rwanda no gucungira hafi ibikorwa bya gisirikare byo mu kirere ku rundi ruhande. Nyuma yaho hagaragaye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakoresheje drone zikorerwa mu Bushinwa zo mu bwoko bwa CH-4 mu bitero byabaye muri 2023, ndetse hakanabaho ibikorwa byo kuvogera ikirere cy'u Rwanda bikozwe n'indege z'intambara za Kongo. Itangazo ryasohowe na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 17 Gashyantare 2024 ryirengagiza nkana ibimenyetso bigaragara byose kandi rikavuguruzanya mu buryo bwose na gahunda yari yaratangajwe n'ibiro bya Amerika by'ubutasi mu Gushyingo kwa 2023 yari yatanze umurongo mwiza wo guhosha amakimbirane. U Rwanda ruzasaba ibisobanuro guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo hamenyekane niba ririya tangazo risobanuye ukwisubiraho ku murongo iki gihugu cyari gifite cyangwa se ari ukuba inzego zitarahanye amakuru nk'uko bikwiye. Leta ya Amerika mu Kuboza 2001 niyo yashyize FDLR yari izwi nka Arire interahamwe Exfari ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, nyuma yaho uyu mutwe wiciye ukanafata ku ngufu ba mukerarugendo 8 barimo abanyamerika 2 mu gace ka Bugindi muri Uganda. Ukwirengagiza ibyo ugafata umutwe wa genocideri wa FDLR nk'umutwe usanzwe witwaje intwaro wemejwe n'ibihugu byo mu karere na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igikorwa kibabaje kandi kigaragaza kureba ku nyungu za politiki gusa, kikanatera gushidikanya ku bushobozi bwa Amerika nk'umuhuza utabogamye ku bibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari. Imikoranire ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na FDLR yakagombye kurebwa nk'ikibazo cya politiki yo ku rwego rw'igihugu aho kuba abantu runaka bareba inyungu runaka. Guhagarika ku buryo budasubirwaho imikoranire leta